Katukad Tibasol. Tinapalabas. Saan nakayat ni Boy nga aglaban da ka ni Jonas? Ngem nakaritlat ta ni Jonas. Gapoy ti dayta. Kinarit ni Boy itiranget. Amapanda iti turod asigod nga ayuyang da. Ket ijay da nga agranget. Iti panagranget da. Masiputan lata ni Boy ti garaw ni Jonas. Ket maunaan na daytoy. Ado tinasagrap ni Jonas at danog ken kugtar manipod ken ni Boy. Gapoy ti dayta. Inanawa ida ni Arson. Iti sabali a bangir. Inkedeng ni bakit agno apumanaw dan asa nga pamilya. Ket mapandag na iti adayo a lugar. Ket sakbay ang nagpakada ti bakat. Nasa una kinidinggas nga uray dakes a tao daytoy. Ngem addalat ta kinaimbag iti puso na. Ket idawdawat na asapay lakuma tanaan anay to ti kinaimbag na a tao. Intulod nga rod ni dinggas to'y bakit. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad Tibasol. Guardia, ilukat mo ti gate, rumwarak. Sana mabalin din gas. Ha, apay asaan ang mabalin? Importante ti papanak, guardia. Ilukat mo ti gate. Sana mabalin. Kuna niya mo, adimi ka no iluklukat ti gate iti kastoy nga oras. Ipang ko ni Nanagno di ospital. Maawatam. Numatay ni Nanagno, sika ti mapabasol. Agan ano ni bakit agno ya? Sana makaangas. Mat-atake. Mabitlaan nga rod. Kasano? Nakasagana kayon? Itulod kayo ni J Terminal ti boss. Uwan, dinggas. Sige. Hintay lumugan na ni ti kotse. Tay tulod kayon. Dinggas. Apay anas ka na mapasamak na ito'y ka na kami asa nga pamilya. Nana. Ngam, awan mabain ko. No di agtungpal iti singasing mo. Umadayo kami dito'y. Dumteng to ti kundaway nga agsubli kayo. Mala. Intayon, nanagno. Uwan, dinggas. Pakibagantukan ni Kabsat Amansyo. Apimanaw kami. Wan, nana. Kasano nga dinggas na itulod mo na naagno aging gadget terminal. Wan, tagimay. Nasayaat nga rod no kasta. Kat dagiti mula da. Asikatsuan mi pailayan kini boy. Numaapit mi. Ilako mi. Kat idulin mi. Itad minto matlang kadana na agno ti mapaglakwan mi. Tasayang matdag ito'y mula dia. No mabuebuean laang. May mayatan nga umadayo da. Ngam ti mairaman da iti kinaranggas ni amo. Dagiti ngay babae iti plantasyon. Kasano dia ngay? Ininot ko ida paglibasan. Ta delikado ti biyagda. Ngagpapan kadagiti agub-obra iti plantasyon. Paglibasek amin ida. Tapno awan matay katakwada. Dinggas. Ala, maturog tan dagimay. Aginanatan. Owen, dinggas. Kaya't ko akasarita ni Boy. Ayabam takasarita. Anya nga menayat ibagam ka ni Boy, dun po tiyaw. Dagimay, talaga ka na yun nakasurunan. Don butsyog, kung kunamlatan ka niya, kamay sa amayor. Di mo kaya ti dun po tiyaw? Sige nga ron, sukatak iti. Doon saraan nga ron. Aniya. Sige, doon
Saraan! Mabit lang tayo bak ni Boy. Anya, sige, bye! Ti awanan ba na babae? Masuro na ka talaga kan kuana. Adan to altaw mo dagimay. Saan asyak ti sursurunam? Anya ti imbagakan ka ni doon po tiyaw. Kaya't na mapanak iji hotel na. Taday baga na kanyak. Saan ka nga mapmapan ijay? Tasaraan matlang da jay. Ha? Saan ka nga mapan? Anya ka no nga menti ibagan na kan kaya. Di na imbagay ti telepono, nanang. Basta saan ka nga mapan? Saan ka nga mapmapan ijay? Kaya't ko lang nga amuan no anya ti ibaga na, nanang. Ket awan pagdanagan nyo kanyak. Kumusta ka, boy? Agyaman nakta nakita ka manen. Naragsakak mat ang makakita kan ka, Auntie Gracia. Ibagbagak idi kini apong. Ngayon kam ko magpasyar ijay lugar yo, Auntie. Ha? Kasta ka di? Ay, wan. Apay kat dinasaan. Dumteng to day tagundaway, boy. Sige nga rod, Auntie. Agpakadakon. Adanas ka na papanakita. Sarong karak ko madadyoy. Ngam awan da pay mat. Madamdama at dadan. Di mo ka di ida mauray? Tapno makapagsarsarita tapay? Sige, Auntie. Mabitla nga rod, tamang isaganak iti armusar. Agar musar ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman no kasta, Auntie. Dato ti armosar mo amo. Sige, agarmosar ka ito iti rasa, tamay mayat edtoy. Nangro nakat saan pa nga napig sa tiinet na. Bitamin na pala ang tiinet na ita. O sige. Sige, amo, mangan ka pa nga road niya. Ibagam lang no anya pa iti kayat mo nga kanon, tain nakalaan. Ayan ni Boy. Nagsapangarimwar, amo, ta i-deliver dia ka no jay, inalanakan ka idirabi Kasta. Ket, nidinggas. Nasa pamatla nga rimwar, amo, tamapan ije sentro. Imbaon ko ngamin nga gumatang iti sabun. Tawan sabun nga paglabak iti baduyo kan na ma'am. Sige nga rod. Ingkan ituloy ter aramidam. Wen, amo. Sige. Mga nga rod, amo. Ta inakon. Nya. Dito'y talatanor nga agsarita, dinggas. Tapno saan amang ngagdadyoy kan adilin ti pagsaritaan ta. Wen, ligaya. Agyamanak, taimay ka. Nakunan ni Tata Amansyo nga adda ka dito eh. Wen, ngam, sa anak nga agtalina dito'y. Narigatan no mairaman ti anak ko no bilang. Sabagay, gusto ka. Kahit kasano, ligaya. Anya ti pampanunutem nga ramidan ita. Kaya't ko asakbay nga giwayat ka, kat ipakaamom kanyak. Iti kasta, maprotektaran ka. Agyamanak, ngam kayat ko asyaklaan ti aggunay. Saan ka amakibiyang? Iti kasta, saan ka mairaman no addanto parikot? May ramanak man wano saan. Basta masalakniban ka. Aguray ka lang dito yung kotse, Arson. Siyak lang ti sumrak dita hotel ni Don Juan. Ang mga nubugbugan da ka da Jonas. Di da maramid kanyak ti kasta. Umaya kun. Tapno tulungan ka no kaskasano. Saanen? Sige. Agbati kan dito yung kotse. Sige. Agan-anad ka nga rod, boy. Sige. Sige. Agkape kapay, boy. Agyamanak, Apo Mayor, Don Juan. Magustuha ti awag mo kaniyak. Apo Mayor Don Juan. Anya ka diti bagam kanyak, Big Lord?
Uray gayam sika, ket awagan na kiti kasta. Big Lord. Wan, taday tati awag da Jonas kan ka, Big Lord. Boy, natured ka na alibtak ka. Isu ano mabalin, umakarkan kaniyak. Taikang ka itidak kala sweldo. Big Lord? Di kayat ko. Dito'y kan hotel ko ngagnaed. Kat sika ti katulunga kadag iti daduma apagkwartaak. Anya? Panunot ang manaimbag, boy. Kat no nakapagpanunot kan, umay kalata dito'y hotel ko. Taada silid, anairanta aparakan ka. Kamang akong ti grupo yo, Big Lord. Iswa sana naskan nga agnaidak dito'y hotel mo. Lading itak. Ngamjak kayat apanawan dananang kan tatang ko. Aniya. Ma'am Donna, nagtal na ni Yellow Butterfly niya. Saan dan nga imay nang riribok dito yung coffee shop? Siguro. No saan na anaamuan nga anak na ka? Saan latang agtal namang riribok kan ka? Kayat ko, asarong karanak ni Yellow Butterfly. Ha? Iso amapan ka dita beauty store na. Taibagam akayat ko akasarita. Ita ka din, ma'am? One, mapan kaitan. Oh, apay Sonia. Anya ti bagam tada ka ditoy. Uno, umay ka kadi gumatang iti ipahid mo di tarupan? Saan? Diyak ka sa pulan dagita. Tanapin tasak anya. Oy, ganun? Kasta ka di tinapintas? Oy, kita man tarupan? Kat, si Kangay, nagpost call tintapal mo di taropam apulbos. Huh? Kat oray anya ter aramidam, lalaki kalatta. Kan, che, apay ti kunam napintas ka. Saan Hoy, imay ka kadi ditoy? Tapno makiapa ka, ha? Saan? Imayak ditoy, takasaritak ti busyo. Diyak mo't makita ditoy. Talagang awan ita ni madam. Ala, inkanta mga matungpa ka pa'y. Wan! Ngam ibagam ka ni Yellow Butterfly, akayat akasarita ti busko. Ha? Idanon mo dahi ta ka ni Yellow Butterfly, ha? Di mo liplipotan! Dinggas, ada mananawa ganyak. Dakkel nga order da ito'y. Amo, Kat kayat ko atulungan. Tapno sigurado asaan ama bulilyaso. amo. Jak may panamnama asaan na mabulilyaso. Tama nga no sana sigurado ti bayer mo. Aniya. No dagiti sigura sukim, mabalin na saan na mabulilyaso. Ngam no sabali, jak may panamnama, amo. Ni Doña Madonna. Mabalin, amo. Saan ang mabulilyaso? Katnas ka na siya ti kadwa ni Boy, iti kasta. Masalak nibak iti pagpaggadan na. O sige, sika nga rodan ti makab mo. Wen, amo. Oo, anya sanya. Napintasak ka di una yan? Wan, ma'am. Nakapimpintas ka unay. Sexy ka di. Wan, ma'am. Bagay kang katikawas mo. Nalaing gayam tay beautician ana pa nama. Amo na ti maibagay kan ka lipstick. Style ti bo kan kawas. Wow! Kasta, ma'am. Umisam ka kanayon tapno at adda pa ya pumintas ka.
Sige, kita lang. Sigurado ang ma-inlove manan kanyak ni Boy. Iti daytoy ang kinapintas ko. Sigurado ang ma-inlove manan kan ka, ma'am. Kasanon ngay, kat di nakamutan sarsarong karan. Isungarod akayat ko ang makasarita ni Yellow Butterfly. Ngam aging kaita, kat di pa'y nagpakita kanya. Wan nga rod, ma'am. Apay nga ta. Sana bale? Urayak lata ni Yellow Butterfly. Tababaan kan kwa na. Maasitgak ni Bo. Anyamat tanding gas. Agi deliver kayo manan iti marihuana. Wan, Ay, anyamat tanding gas. mano natawa na kasta ti trabaho. Uwan ngam kaduan pa ni Buy. Kasanon ngay, no? Ay, nading gas. Saan ko mga mapasamak te kas iti napasamak kada kayo idi Dagimay. Kasano ngay, no? Saan yun nga maili si Auntie Bala? Di matay kayon. Sana noan yala di tanti bagbagam. Kat agdanagak nga rodmat. Agan anad kami. Ay, kano ngamin ayang agibus deta nga marihuana? Dinggas. Yang kaman ngamin puuran ti plantasyon tapno malpasan. Noan yala di tanti sasawam. Madandanagan ngamin ngay. San nga agsardang ti panagdandanag ko, aging nga saan kayo nga makasubli itoy. Ikarik dagimay. Awan da ka sa mapasamak kada kami kini Boy. Nalabit na may samanan dito yan, Bayan. Hello? Hello? Asino da ito'y? Siyak. Asino asika? Di nakadi malagip. No asino ka man? Di ka manaktak iti trabaho. Puisit tayo dyan mawag. Babae. Kat nagbanayan ti panagsauna. Asino nga taday jay? Hello? Asino ka? Asino ka? Siyak. Asino asika? Siyak. Kat umay kasiran. Anya? Nagadula akit din tagbala dito'y lubong na ya. Wan, may sangag baladay jay ngay mawag. Asino ti babae ngay mawag ken ni Astor. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.